Draško Popović. Put prazne šake. Koreni i legende karatea. Poglavlje 1. Senke na tatamiju. Nisam bio tamo kada su se čuli prvi udarci u mračnim salama starog Rjukju kraljevstva. Nisam osjetio težak zadah znoja i mirisa voska na drvenom podu u vreme kada karate još nije imao ime, kada se prenosio tiho od čoveka do čoveka, bez pojaseva, bez diploma, bez aplauza. Ali godinama kasnije, dok sam stajao u sopstvenom dođou, u tišini pred jutarnji trening, shvatio sam nešto. Njihove senke su i dalje tu. Ne u telima, ne u glasovima, ali u nečemu dubljem, u tišini između dva daha, u krckanju poda ispod stopala, u pogledu koji kao da te posmatra dok vežbaš sam. Nikada ih nisam sreo, ni Chojuna Miyagija, ni Masatakua Oyamu, ni Chokija Motobua. Njihova imena sam prvi put čuo kao učenik, dok sam još nespretno vezivao pojas i pitao se zašto učitelj više govori pokretima nego rečima. Vremenom sam shvatio da su oni ipak tu, ne kao mitovi, već kao otkucaji u svemu što karate jeste. U svakom izdisaju u sančinu osjećam Miyagijev duh. Nije to samo pravilno disanje, već tišina koja te vuče dublje u sebe dok ne čuješ otkucaje sopstvenog srca kao bubnjeve starog Rjukjua. Sa svakim udarcem koji primim osjećam Oyamin pogled. Onaj hladan, strog, koji ti ne dozvoljava da odustaneš čak i kada ti telo viče da je dosta. I još, ponekad, kada se setim onog dana kada su me trojica napala na ulici, znam da ih nisam savladao sam. Osjećao sam ga iza sebe, Motobua, kako se osmehuje onim ironičnim osmehom, uživajući što opet može da testira tehniku u pravoj borbi. Ova knjiga je moj pokušaj da ih pozovem nazad. Ne kao legende od mermera, već kao ljude od krvi i mesa. Ljude koji su se smejali, gubili, sumnjali u sebe i opet ustajali. Ja sam ovde tek senka, posmatrač koji povezuje priče, neko ko je možda zakasnio da vidi izvornu formu, ali je stigao dovoljno rano da još osjeti njen odjek. Oni o kojima ću pisati nisu bili ni heroji, ni sveci. Bili su ljudi, sa manama, sa strahovima, sa ponosom koji ih je dizao i rušio. I to ih čini većima nego što bi ih činila savršena legenda. Poglavlje 2. Dah preimena. Naha, Okinawa, kraj 19. veka. More je tog jutra bilo nemirno, a nebo bistro. U uličicama su se mešali mirisi ribe i mora, a iza otvorenih vrata prodavnica čulo se kako trgovci dovikuju cene. Negde na kraju jedne od tih ulica, daleko od gužve, mladić od 17 godina stajao je pred drvenim vratima male, neugledne kuće. Bio je to Chojun Miyagi. Držao je ruke iza leđa, pokušavajući da sakrije nervozu. Srce mu je lupalo. Ne od trčanja, već od onog oseaja kad stojiš pred nečim za šta slutiš da će ti promeniti život, a još ne razumeš kako. Iza tih vrata nalazio se čovek čije ime se izgovaralo sa poštovanjem. Higaona Kanryo, učitelj borilačke veštine koja tada još nije imala ime. Zvuk koraka po uglačanom drvenom podu, udarci u makivaru, duboko disanje, sve je to dopiralo do Miyagijevih ušiju kroz tanku pregradu. Znao je da unutra ne čekaju herojski trenuci. Čekala ga je muka, znoj, beskrajno ponavljanje iste tehnike. Ipak, ruka mu je sama pošla ka vratima. Kada su se vrata otvorila, prvi prizor koji je ugledao nije bio učitelj. Bio je to stariji učenik, znojav,
sa modricom ispod oka, ali sa pogledom koji nije znao za strah. U polumraku iza njega stajao je Higaona, nizak, snažan, sa rukama koje su ličile na korenje koje je iz zemlje istrglo stenu. Nije rekao dobrodošao, nije se ni nasmešio, samo je pokazao na pod. Sedi. Tog dana Miyagi nije naučio ni jedan udarac, samo je posmatrao. Disanje, stav, pokret stopala. I negde duboko u sebi osjetio je ono što će ga pratiti celog života. Da karate nije stvar ruku i nogu, već disanja, discipline i duha koji ne popušta. Mnogo godina kasnije, kada bih ja stajao u Sančinu, osjećao bih ga. Ne kao sliku ili glas, već kao težinu vazduha pri izdahu. Kao da mi šapuće još jedan put, dublje. Prvih dana Miyagi nije udarao. Nije ni trenirao onako kako je zamišljao. Većinu vremena provodio je čisteći pod, donosio je vodu i posmatrao. Higaona nije žurio da pokaže ono za šta je Miyagi tada mislio da su tajne. Smatrao je da učenik prvo mora da nauči kako se diše u dođou, pre nego što nauči kako se diše u borbi. Uveče, Miyagi bi ostajao da popravi makivaru i obriše podove. Tada bi učitelj iznenada progovorio. Znaš li gde sam ja učio ovo? Pitao ga je jedne večeri. Ne znam, učitelju, odgovori Miyagi. U Fuzhou, u Kini. Bio sam mlad kao ti. Put je trajao danima. Kada sam stigao, nisam razumeo ni reč. Ali telo je razumelo udarac. Ispričao mu je o učitelju Ru Kou. O danima kada su ponavljali jedan jedini pokret, sve dok ruke ne utrnu, a telo ne postane tiho. Nema kraćeg puta, Miyagi, govorio je. Ako želiš da budeš snažan, moraš prvo da naučiš da budeš strpljiv. Snaga bez strpljenja je samo nasilje. Treće nedelje, Higaona je stajao nasred sale, sam. Ispred njega mokra makivara. Priđi, udari. Treći udarac bio je trenutak u kojem je sve stalo. Postojala je samo ruka, pokret, prodor seikena u drvo. Disanje. Higaona nije progovorio. Samo je bio tu. Još. 100 puta. Nije brojao. Samo je disao. Kasnije tog dana osjetio je da se nešto promenilo. Bio je to prvi korak u svetu u kome su živeli Higaona i Ru Ko. Te noći Higaona je stajao bos, čutljiv, kao zid koji diše. Stav, udah, ne u grudi, u prostor između. Zatvori svet sa svakim izdisajem. Zatim su došli udarci. Test, ne kazna. Svaki izdah postajao je kratka mantra: zategni, otpusti, primi, vrati. Sančin nije poza, to su vrata. Nauči da ih otvaraš bez žurbe, šapnuo je učitelj. Dok je Miyagi ponavljao Sančin u Nahi, nije ni slutio da Kanbun Uechi radi to isto sa druge strane mora, u Fuzhou. Tamo je Kanbun stajao u dvorištu učitelja Shu Shive. Ušao je u Sančin bez naglih pokreta. Telo mu je bilo polutvrdo, polumeko. Shu Shiva mu dotaknu rebra. Ne drži dah kao sekiru, Kanbun. Drži ga kao vodu. Sekira želi da uništi. Voda želi da se prilagodi. Kanbun je naučio da štit nije beton, nego živa koža koja prima i vraća. U uglu dvorišta udario je makivaru, duboko, da drvo osjeti nameru. Ovo nisu poze, to su vrata, rekao je Shu Shiva. Otvarat ćeš ih svakog dana dok ne zaboraviš da postoje. Tek tada ćeš ući. Te večeri Miyagi je u Nahi završavao svoj krug. Na izlasku ulica je bila mokra. Miyagi kao da je osjetio sliku dvorišta koje nikada nije video, zid od bele cigle i pesak pod stopalima.
Dve obale su daleko, ali voda između njih diše istim ritmom. Komšije koje se još ne poznaju, povezane onim što čovjek ne može da objasni, nego samo da osjeti. Vrata se otvaraju svako jutro, bez svedoka, bez žurbe.